Yesu mutayi wanje kandi nikubani kujanti wasiba kurungije bari wasabana korona kuri rizoba kandi nakuletera amakuru marungi bizikangwe nyuma ho Eminyeto okuruga mu district ya Rubirizi itura eyine bumwe abizibu ebiturane bikiteganisa akikwatirina na bimwe abo bimbese Eminyeto ya Rubirizi bono bagirango ikikwasasa munonga no kurebeka ngo bina bimbese babo kunka batakucenga kubana bafawo beno panyuma yo kugenda omiso nana bimwe abikwatirine nana ansonga zobo bembezo mu district ya Rubirizi akikwatana na ansonga Eminyeto omukoro Twinamatsiiko Nichools katonje akaro gurugireyo kandi bamwereza bumwe abo bembezi abo Eminyeto yaraba matine cya kanisa buhati nuwo mu bembezi kandi we Eminyeto Nichools katonje ayine kintu mucyonka etakugeno misokoreka na kibekanisa ansonga z'Eminyeto icyo kubanza najana kwa na geno misokoreka ngo akiri yasukwana ateko yoside ubwati waza kwetegereza mu district ya Rubirizi Eminyeto zimazire emyaka na emyaka akikwatira no kucelebratinga orunaku rwa yoside asongeniza sabire bamwe Eminyeto kugira ngo asukwana bagire emicomeroki kandi naza kureka ngo nabasa na teka amane minji munoka ukureka ngo asukwana bageno miso batunga akikwatirina na ebyemerimo ningasi ebyemikono Nichools katonje honorable Nichools katonje ori kansara Eminyeto arengo rwa district ya Rubirizi nagira ngo akina asukwana geno miso kureka na robinjira Eminyeto kibaso kubanchi geno miso kureka ngo kibayamba asonga zitari zimwe zimwe akurisi kabagambe kandi ori person we gombora ya katanda Eminyeto asabire Nichools kugira ngo asukwana geno miso kwana bayamba ansonga zikureka ngo asukwana ba promoting abonke Eminyeto amono kureka ngo asukwana bateko enchiko masaba county akandi wa ori person we Eminyeto omukuru tugume muzafaru awarubirizi town council arugire yasaba Nichools honorable Nichools ku ayine kwana geno miso kureka ngo hakine nateko ensonga mpango munoka ukureka ngo asukwana babarondera akikwakirena na zimwe ankaza workshop kureka ngo asukwana baba training amono ko kuba bangura ansonga yabo Eminyeto kumanyana nabo abagabo babo bine Eminyeto Luminate kandi warugire yagamba ngo hakiri kibasukwa geno miso no kureka ngo kibayambaho akikwakire no korango asukwana batunga office bonke Eminyeto arengo rwa district kugira ngo mwana yayine kizibu abasukwana ika office y'Eminyeto Rubirizi district kandi basukwana bageno miso no kureka ngo hakiri nabo basukwana baganyuramo impera kore netambara ko njo miso mbani kujanti kandi umurebe wa KR News Center umurebe wa KR Media News Center cyo kwano kora cyo cyama and style mpya to Jeremy Sokantu kwereza ebitu biki munoka honorable Musunu Francis oli speaker wa Kichwamba sub county kandi wazengo buri no Jeremy Sokantu buwayo bone kibine kwana bakora bonke Eminyeto bino kwana bateka amane menje okureka ngo asukana bageno miso no kuranga hakiri basukwana bamanya ngo hati bari alengo orundi ningasi 11 iso ya mukama Innocent nawe nkomwe omuhabuzi wa team Nichools arugire yagira ati mazime Eminyeto cyene kwane kora n'ikintu cyonka no kureka ngo asukwana bageno miso kwana barobinga kandi basukwana bagenda ansonga zitari zimwe na zimwe kandi wo mukoro Emmanuel ningasoba kumanka ime arugeno yagira ati kibine kwana bakora n'ikintu cyume no asabire Eminyeto nguzi basukwana pushinga munoga omukoro Nichools abasukwana geno miso kwana bakora reka bimwe bigamba birasukwana ingambo twasukwana tuborukirisa kandi twasukwana geno miso kwana tuhendera takarugaho chonka enseri yo nefunda cyo kwenda kubagambira Rubirizi tekiri impango twatakozere na mane tukalanga opportunities zo tukureba twazufuna namwe bakwetanye nchakali walebo echo kubasa kwekora nyenchakali maza kusanga kuzunga tudoli umutimu mke nyenchakali yo mutimu muzuni nchero yo mutimu president Museveni so to be busy na chonchisa ku saving echo nachibagambira nko muntu akubakunda kandi kubasa kubagambira echo tukugira ngo timu mke ni chibi timu kadete ni chibi timu muzuni ni chiba but we must also create our time era tukole bize neto tukekora twine opportunities nyingi omugombo district yetu eji kandi twikirize tuyambe omuntu yaba akola echo takubasa umusindike pushing nk'abanyamakuru aba nubo twine sayezi mbo tukuleba wabo ine cyo kubasa kumuyamba muyambe uleka kumutera kandi kumugira ngo umutere kimwagarukanza no mahoteli zo kumwentuli waba no basa kwiza nka ku training ukagira uti nyomuzuni byanta masande okubasa ku training umwana ubguide kenesi Nichools abali mu tourism na romali mu journalism na Muzaffar
nyinchakale mugambira tunayinyenda kusiba kamera ninji kwata nyinchakale naine mirumo nakutwara no covering embagaro no covering ebindi so tulebeke ngu skills ezo tukuleba bukuba bunyaruguru tufunzire rubirizi tufunzire ati ntusa kutandika kulyanka ba mwaro wabutazire munyaza tukuza kufuna icyo kuri then nyinchakale ku saving anchisa kutubere kizubu tenyine bingi binkusa kubagambira kuleka nkabebembeza mwebembere enchuka chuka yimukwenda kandi enchuka etandike netu mwebale munonga kamugishaye we have vast twine bintu byingi byentunguka mu rubirizi. That is why we are called part in the part. Kandi Eminyeto you have not tapped even 10%. Tumuka tapinjire Nichools yajangu twine industries. We have tourism industry. We are covered by everything needed. Twine buri kimwe kata uzagambira umuze yo myaka 5 ngu abe robust ageramani umutuwarism industry no kandi tourism industry cyuma ngo notakwa no koro mpaka ninga no koro forestry note after ebintu ebyakuyambe kurango watapinge sente z'abantu abaru kwija tourism ne kurwa tourists konka we are host community yenyanza 32. We are host community wa 2 natural forest reserves Kasuyachitomi and Kalinzu. We are a host to Queen Elizabeth National Park. We are a host of very many tourist hotels. Is it no more rubirizi. Tuzine ushanga twine problemu ya office. Eze shaha katugambe nti nyine kekizibu cyanje mimbi na cya password. Tinyina ndaze kukitwara post nyine office y'ikuza kukiraho muri yachi mune ya youth. Last time tukatwine youth council twazayo na kafoko password yaza kutushaka changa because tukatwine office kujya oni tukumushango mu office mune ya youth ya changa finally twataha tutine chi tutazero meeting. So nyiwe nkabire Nashaba ntuwao waziro mukanso yanyu ejo oturobi injire at least district to provide injire office uryo muwe nanko kwatwebaza nko kuturya ntukusaba nyensakare otatuswaza kwa kubano enda entebe mpango tebe twina nyuma kandi tusange mtu watuhenda urugendo wartebekanise kurgiro mbyora koreki yuseyo yine nabwe bibiki nyoni nsima mukama ni basiba bayusi mugarke oje konka Nichools mutamwikiriza kubyama mumuzamugere arebuke ngujya abakora ibyabaraganise mwe bari munonga kuna entebeje ya youth council mer kutujekera Eminyeto omukansa district konka there are some things ebitukayenzire sofa obanzo tandikiriho tuyambe cause twakusindiko mukanso konka there is one of the challenges tukubugana itwe Eminyeto negira mbu waza aha omukanso a district konka youth at the sub county level tiba kufuna council meetings so ejo nemo mushongeze tukwena ngo banzo tereze abo kuba twatazifunire meeting zezo aha sub county there is no way nobora okutujya unoza kutukora engere yora tukoremu kandi twa barya sub county tutakuretera bitekateko bitu ejo neshonga yo kubanza enshonga ko yanengeze Eminyeto hatwara bamu twaza kutanka gukora obintu bituza gukora n'ibintu bimwe twaba promisingire icyo kubanza ntuye nangu itwe Eminyeto tumaze tumanye tukwenda ijo ayo bari amakuru mukareba ngo 12 August kaberi Youth Day, International Youth Day. But so unfortunate, Uganda did not celebrate that day. Reason being that the country said they didn't have enough funds. They had to postpone the function. So echo nicho chumwe ebitwine kubantu irwano Eminyeto. We are the majority. I think we hold 75-80% of the total population. So the country has to vary us. Baba that vary injire, then we as youth, especially youth leaders, twine kwimusiraka kurangu twabasa kubana nuturwana kwika national cake.
yes munyono wanje wa KR Media News Center echo kukora ni chamani kandi bani kujancho kwa no korani kintu kimino ngarure kwa ngwasukota kwa no subscribinga uni kwa no likinga jebe gambe wasukona borukiriza kandi wati ogono honorable Twinamatsiiko Nichools abwarubiriza district kana kwa na Jeremiah kana kwa stama omuntebe echi yenyene takaraizibwe ukara kwa no Jeremiah kana bamulaisa utaka rugao cyacyo kintu kimunonga kwa no Jeremiah kana tufaruhinga kandi cyacire chamani yes akatarekeka omukoro honorable John President amuhira kandi arugere yasima ninga si yayoza Nichools gwe bari kwa no Jeremiah no kuba no singa akandi okoraba ana positive antebe eyobwa yobwa kansara abwa Rubis district yes bona rebo babigambire ambaga iyo mukuru ape ali aho omuri kagando cyambara takarugaho ati nabagira ati insozi tuzikabugangana kuko abantu nibabugangana ebintu kwese mikwane bitambara ku rujimunongo takarugaho obusenje bamukama